Na kadaw ma kajingdam no uba George B. Lingdo kum MLA ka Umroy constituency ha election MLA Arhaja Apsaw kaba ulay khun na ka party All India Trinamool Congress EITMC kinong ilam kani ka party nadu uba George B. Lingdo kum president ka Umroy block but state vice president ka AITMC ringkat kiway kinong ilam kila penukut no ya kajing day na kaba kila eno kam na kani ka party halor kajing keno ba kipai ba ko Umroy constituency kim patla satya pantiang ya ka party kabawan na rithor day hadin kajing phatno kitay kinong yalam bat kitukhat na katay ka party AITMC kini kinong yalam kila panpau ba kila sengno da ka we ka kunhun balatip kum ka Umroy Constituency Progressive Forum UCPF na kabenta bandang beteng ka jing syakri ya kipai ba patru ka jing penkre ban penmi ya ukurtong shimen ban yakun ha election MDC Arhaja Apsan na Umroy Constituency lemba kani ka syatri jang kani ka forum habakran matkilat pathai kubor menta kasi uba George B. Lingdo MLA Barim ka Umroy Badru President Barim ke AITMC na Umroy Bad Vice President AITMC ha ke jela Bad ringkat President ke Umroy Constituency Progressive Forum UCPF uba penskemlang sotun kelethu bakadaw kaba kilaseng ya kani ke forum kadi ke jing angut bandang syakri ki pa ko Umroy Constituency Badru ban penmi kertong banya aireng hakani ke election MDC Arhaja Apsan na Umroy Constituency lek man lek unit yamenta shipor den rai nginang le ikita nang ni shikmat ban rung shik unit baro ban persuthu ikita jing thumu jong ko forum ko bagidon te hakaji ai lanti ki jongi nagaliang jong ka forum namar bagidon ka jing shirham bat kata ka thong ban kentiu ban trai ban shakri yakani ka constituency namar kata dakawai ke sur ka general meeting ka rai banaga beta kane ke election MDC Arhajar Arpusan syaka Khasil Autonomous District Council kane ke kunhun lana ka forum ke jongi kan sai lau jong u kertong u jong ka ban airang ha kane ke election te haga jing pun kre ya kane ke election MDC nagaliang jong ka forum kala thum kerpang ya ke election committee te kane ke election committee kan sa le yaki bedon kam baro na kamta jong ka election tingi subha ban tertib ru sipai ba jong constituency brokoi ban kaliang ka election committee ru ngilai syong ye committee tingale pun kre aga bedai bagi kertong ji bedai ban aireng ha ka election ke jong XMLA jong Umroy constituency ku president jong ka TMC Umroy block hadin ba ila rem ya election ostam arjar arpulai ala resign no como president jong ka Umroy block TMC bara ko jong poru como vice president jong ka TMC ha ka state kajing resign no ko jong nga kalong ba sim ya kajing ikli ha ka bayday baka jingrem ko jong ya election kamtame ang ni Umroy baru ka state bro ko way habang ni kamla ban koy syaki number ki bangi thumu adap ka jing sungu ikipai ba jong Umroy constituency ki bala kersyang met ban sim yang nga kunhun ke jung hibra ko way ha ka ba ya la ban yo kat tu ki vote ha ka ni election ko ladap kam simdon gunu no ke jung du sim hanga simet lani ke jung bokho lani kanu rei idap tang ke jung sungu e ki pai ba ke bal ai e kersyan met ban sim ha ka ni election ko ladap bal kembal pen pau di president jong Umroy Constituency Progressive Forum hadin ke jing slok ba ke jing ai jimut jong ki pai ba jong kinang ai sim bat kinong ilam ki jongi hakeleng jong ni Umroy Constituency ke be ke jongi ngarai banyeng independent no ha ke ko Umroy Constituency Progressive Forum de ke forum ke balai lu ke forum independent bat ha ke ko kumbraong i president mentan ni don lu ke jing tu manang yai syakri ke constituency ha ki benta ki ba phe bat kawe ni kita kilat syakri kan long abangin penyang no jong pertong ha kan election MDC Arhajar Apsan kaji kepat
nagalian jonga simet ke baro ki bayi ki batoin bayi ngasem ki polok porjor ki nong Christian ki nong ain sin ki bala don kat bangi hagini election ki bala dek ba ki soba bakin up ya ejipun mena kertong nagalian jongka forum ku jungi but ni kwaru bahdien juga ejipun mena jungi jong kertong bagi pai ba nong Christian ki bala ai ki ketiga diang ki ketiga mon hagini election ki bala dek bahasa sisien ikat iki bakin snow lang bat ngi bat bangin pet lang silinti ke bajulong na kumenta kalaway jo paboy constituency na ba Christian yu portong ba kani ko forum kan pagni